جيجري مجلس قشتيا طاخن شيخ مقصود أشرفية وبني زيد أحمد العبد الله بحث بوير وتشتين كل طاخان قومينا إيريشان لسر هرسي طاخان آرمانجا إيريشان وآليين لبشت ويكر أحمد العبد الله بالكشان لسر بردوامية دور بيجي وتكازي لسر بيويستيا فكرنا ريان وآنينا مادين بنجهين بو طاخان كر هر وقت تكاز كر بيويستا قال سوريا بحمو بيكاتين خواه ببيك قوتن المسبي وإيريشكار رد بك وبالي بكيشنا سر ديالوغا نتوي ev her sê tax pêşî 25 meha îlonê hatin dorpêşkirin. Tiştek derbas nedibû. Carekî din şeşê meha cotmehê jî dorpêş ferz kirin. Ji ber wê gel li dijî van siyasetan daketin kolanan. Ji ber van çalakiyan, çekdarên hikûmeta veguhêz êriş li dijî gel pêkanîn. Bersiv hat dayîn û li ser wê ji her du aliyan biryara agirbestê hat standin. 22 12 بسحب الحواجز المشتركة الموجودة على أطراف الحي. Jinişka ve 22 meha kanûnê çekdar ji bendên kontrolê hatin vekişandin êriş pêkatin. Tevî ku xalên pêmana yekê Nîsanê dibêjin ku divê tax bên parastin. Lê êriş pêkat. Ev hemû ji bo zextê ser Bakur Rojhilatê Sûriyê bikin. Kesên bi van lîstokan radibin jî destên dervene ji bo yekîtiya gelê Sûriyê pêk neyê armanca derxistina fîtneyê ye. Em hikûmeta Şamê berpirsê van êrişan dibînin. Heta niha jî nahêlin pêdivî derbas bibin. Ne maze di demsala zivistanê û nebûna ketina derman û sotemeniyê de qutkirina kerebê rewş zehmet kiriye. بترولية عدم دخول مادة البنزين والمازوت واسطوانات الغاز للحي ومن هنا من هذا المجلس نناشد جميع منظمات حقوق الإنسان. Em li ver bang li hemû saziyên mafê mirovan dikin. Gelê Sûriyê ku dengê xwe derxînin. Ne maze niha şerê taybet li ser torên civakî tê meşandin. Arman jê gelê Sûriyê şerê hev bikin. Em bang li gelê xwe dikin ku taxên xwe bimînin. Destê xwe bixin destê hev, li rex hêzên ewlekariya parastina taxên xwe bikin. Ji ber ku tu hêzekî derve parastina wan nake ger ew nekin. Dawiyê em hêvî dikin ku li ser masaya diyalogê hemû pirsgirêk çareser bibin, hemû Sûriyê bigêje mafê xwe.